Tala ti biyag. Ay, wow! Kreb-kreban mo, Matmaray. Ay, nadlaw mo? Piminta sa kanya? Nadlaw ko gapuday taangot na amakaulaw. Ah? Ay, ibagamot abagay ko dahi ti baro herdok, mare. Aywan, talaga mat abagay mo, Maray. At daayamat ti saan mo abagay. Ay na, kasusweldo nga minilakay ko kat. Ay, imbag man, tauray talon dagiti anak yo. Kat maaramid mo pa ilaang tagpariban. Apay kit din asaan, mare. Ay na, naalang aminin nilakay ko, ya bonus na. Ay, ni, panag-aalagaya man iti bonus ina. Katuan. Ay, ne, mare. Ni mat kumari a Juliet dahi ta lumabas. Kas iti sigod, nakadaster manen iti pisang-pisang. Ay, Mari Juliet. Papanam. Ay, imbag man ta nakita kayo ako kumarek, dito igit ti kalsada. Ay, mare, makitam dati karibriband abuok ko. Aywan, nagmaya, tinabuok day tamare. Nagsilong, straight na straight. Ay, amom, numano ti pinangbayad ko iti daytoy. Ay, pugtuak, Maray. 1,500. Ay, naglakamutan. Mano ti pugto, Mari Juliet? Gaputabak nang ka. 5,000, mare. Ay, na. Naglaing kan, Maray. Dandanin na pugto, ma. Apay, adapay surok na? Ay na, 5,099 laang mat. Mare. Ada ka di extra bagasyo? Oh, taapay. Bumulod ako ma. Awan nga min maisaang mi ita. Ay, no kinaban-kaban ti lubun da abagas ijay balay da. Ure may sa kilo laang ti bulodok, mare. Maray, pabuluda mo. Padno, ada bagas mi, ado, ngam, jack kaya ti mangipabulod. Kasta ka di. Ado dita a tersena nga ingka pagutangan. Ingka umutang dita kantina. Sige. Inak nga rodan ko, kumare. Ay, kaasi mo ni Kumari Juliet, Maray. Apay ngay adi mo pinabuludan. Ay, marwam. Bayam, ama parigat nga agbirok iti pagutangan na. Tila man na panamon anang ipaspasikatan iti karibriband abuok mo. Ay, wala. Diyak ipasikatan, kat nagngi na ti panang bayad ko iti daytoy. No imbang kum ti pinagpariband mo, di ada ko maurnong ta. Kat adan to pa'y maalam mo ta bonus mo. Tila paggasgastusan. Agpasikat ka pa'y laang may. Imbag kumamot baknang datao. Ay, agtal na ka man dita. Saan ka anaragsak, anapintas ti asawam? Kahit pimintas ka nga raw da nagpariban. Anya ti kunam? Ulitam man. Kapay ngay katamta chinilas mo. Ay no, ipakul ko kan ka na ito. Salbag ka. Ay, nakon! Ay, aglutukan! Ay, agsubli ka dito. Ay! Nakaluto kan ba kahit? Dandanin, lakay. Dandanay. Katno itay kapay akiwar di talutlutwam. Lugaw nga ro da ito. Inyan anay ko di basit abagas. Awan mo't nga minabulod ko abagas. Ay, lugaw mananti ka na. Lakay! Nakagatan ka ni ti fried chicken na sidaan tayo. Ay. Nangmuday jay baka. Fried chicken katong tisidan da Mari Helen. Ay, kanayon mo't anaimas ti sidsidaan da. Ay. Kadyay ngay igado. Idasar mo na, tamangan tayon. Ano? Igadupay katong tisidan da. Ayabam kit din dagiti ubing lakay tamangan tayon. Bayam amabannog nga agipukaw iti sidaan na ni Mari Helen. Anya ngay nga rod. Ano saan tayo na aday ito ilinugaw nga sinlang ti Ricardo na. Lakay! Woo! Lakay! Adak dito kasi na! Ay, nagsakitan to'y karabukob ko apo manok kaw. Adda ka matlagayam dita. Nagkunang amin nga kapukkaw kaya. Kinanya di pukpukaw mo fried chicken kaskada igado. Tapno mang nagdagiti ka aruba
Mangantakid din, tani. Maibos da ito inlutom anatang ngawan sagpaw na. Imbes ko mapasurutan nak, ang kunkontraan nakit deng. Hindi ka lang mabayin amang ipaspasikat iti si daan ta anay masket puro natang mo ti si daan ta. Nita, agsaupay lang. Nasakit tinakam ko. Imbis nga igatang mo iti si daan, pinagpariban mo pailang mo, di ka kaisuna bonus ko. Dinigos mo, day tanariband abok mo, Maray. Saan pa'y amare? Amangan no maikat di agas na kat agsubli akulot to'y buok ko. Kano man nga aldawan adi mo dinigdigos day tabok mo. Ah? Madlaw mo, ajak dinigdigos? Ay na, Maray, maangot ko. Ay, kunak ano na bang lupay lang? Kunay, ay sos, agtitinag mo tandag iti balakubak mo. Nagado di taabagam. Ah? Ay, si kakit dimot. Nakauy-uyaw ka. Ibagbagak lang tipod no, Maray. Kun may sa, uray si kamag, nakauyaw ka mag. Ne, asino ko matinuyaw ko? Awan mat ti malagip ko nga inuyaw ko. Di mon malagip ni kumari ta a Juliet, anamin anom nga inuyaw day tabalay da amarmar ba. Ah? Katpunumat ngamin amarmar ba day tabalayda? Ay, jakla mo no kasanuda nga uman-anay di takadagiti talong anak da. Kat ne, uray la agirigan. Kita manday ta, aguyaw ka man ako na ako. Katpunumat. Sapay uray ka lang katawa. Ay, Mare, madamag ko man. Kasanuda nga tanga agbibiyag. Kat karpentero laang mat nila kay na. Ay na, Maray, amom lang arudon at tila pagut-utangan na. Damagam pa ilaang. Ay, jakla maano, santi kasta pa nagbiag. Ay di mo nga rod uyawon ida. Kasla naragsak ka pa'y ang makakita iti nakakaasi a panagbiag da. Oh, awan mo't siguron ti makunam. Tapuro karne ti sidaan tayo ita. Awan mo't ko man makunak. Anya nga na ito tungtumpaw dito si daan. Ay kat, bawang Saan mait na ano, buok mat. Kita man. Nagatidog abok. Akin buok iti dayta. Damagang pa lang mait. Kasi ka tinagluto. Kansi ka lang mo ti atidog ti buok na dito balay. Na, kat ikatumon may salang mat apiraso abok ko dayta. Agreklamo ka pa laang. Ala, mangan kakit day. Bakit? Simangpot ka nun ni Uncle mi akardeng. Asino ngay data nga uncle mo? Diyay ngay nagnaad iji Amerika. Nangam pirmi ti imot na day di akabagyan may. Isong awan ti makaiturad nga umasidag kan kwa na. Ah, kastaya. Una, ta italang mat amangag ko tinagan na. Agsaksakit ka naw, talakayan. Kaya't nakanaw adito'y amatay. Ah? Ay unay mat daytan. Ay, mapankuntuman kit di bisitaan. Kumusta aklang mat Ay katuin Oray no naungat ako nam, kabagyam laktaday dyan. Ni, Mare, sikan samot ti mapan makitang tangdan. Wan mare, tada binisita nila kay ko akabagyan na. Di mapan ka nga rod makigapas. Wan mare, imbag lang nga ada maigatang iti bagas. Ay ata ni, awan samot tin ti mayat amang pautang kun ka dito lugar tayo. Wan nga rod mare, mabainak pa'y kitin. Nala, panawan kan, tamapanakon. Ninsamot kumarik a Juliet di makigapgapas. Ay kaasimot. Nagpudot ngam anusan na ti makigapas. Tapno adalaang kanenda. Kasla mo naragsak ka makakitkita. Dinsapay makasagaysay piman. Ay, di naklatultuladan anag silang. Kan nalamuyot to'y nariband abuok ko. Aguri ka man. Apay, agurot sa matabok, ma'am. ha? Nagadumot yung tinagan na Ay, normal lang day talakay. Unay kalakit din, ay. Anya, normal nga ibagbagam. Aprusam tabuok, Ay, ma'am. ay, di mo sagsagidan. Agpurpaur. Ay, sos, napirdin tabuok, ma'am. Ha? Kulot tumang nga mingkit. Pilitam nga ipa-straight.
sampailaan ti makitangdan abakat. Tatarimaanak jay mansyon ni Uncle Carding. Si kalaang timang tarimaan? Awan mat sabali amang tarimaan. Amin dagiti kakabagyak, mabutang da nga umasidag ka ni Uncle. Tangdanan nakakadi? Diyak pa'y nadamag na ita. Siguro Kasanon nga'y nagtrabaho kay Jai, ka-thank you latan. Saan mat siguro? Amo na mat siguro timanang nga asin ni Uncle. Sana mabalin day tao eh. Aha? Sana Anya day Jai? Di mat kumari day ta. Isumad day ta pukpukaw. Ay, Jai sama na naimas asidaan dati pukpukaw na. Ay na, unay matan tinapasamak ijay kumari ta. Taapay, Nangag mo anagpukaw idi kalman iti malam. kanayon mo't ngipukpukaw na ti si daunda. Ay namare, sa balin ti impukaw na idi kalman. Apay, anya aya tinapasama? Nagurot jay buok na nga impariband na. Nasubraan sa kano iting kabil da nga agas. Ay unay mo't daytan? Isu asaan arumrumwar di tabalay da. Mabain maray, kalbun sa ngaminang. Berteng, kanakan. Gusto pa'y laday tararamida. Apay Uncle, diyak pa'y mat nalpas. Umay ka dito, itaday bagakan ka. Un Uncle. Agtugaw ka. Ado pa'y tinaskan ang maarami dito yung mansyon mo, Uncle. Agasam mat ngamin. Nabayag a panahon nga awan ka dito yung Pilipinas. Isungarod nga gyamyaman aken ka. Tanaanos ka akaanakak. Si ka lang ti kabagya ka naanos nga imay nagtrabaho. Una, Uncle. Tati kayat ko. Nasaya at mat ti pagyanan nyo. Ang imsan tagaya man nagsaritaan titangdan mo nga agtrabaho. Iso apagsaritaan taitan. Una, Uncle. Kukwamton da ito'y mansyon ka. Anya, Uncle? Iawat ko ken ka ti kasuratan. Amin adaga, kukwamaon. Agtagtagay na pagsamatin na. Uy, Berting, agring ka. Uy, Berting. Agsubli akmet lang di Amerika. Kunak lang nga dituyak nga agnaid. Ngam kinapudno na. Imayak lang nagbakasyon. Tapno mangkita ak no asino kadagiti kakabagyak, ti mabalin ko apangitalkan kadagiti sanikwak ditaoy. Ay na, nagmayatan at agtagainap da itaw ya. Ket sika lang titalkak, Berteng. Tasika, tinaanaos. Sumardang ka man nga katawa. Ay, marunakkan ka. Di mo matgayam kaya't ti makatawaan. Tasino kumati kaya't na makatawaan. Ay, mare, daytan jay lugan da kumari Juliet. Mas daawak man. Apay anak kagatang da itilugan da. Nagbiit damutan abimak nang. Nakitam jay kaslamansyon abalay da ijay ilay. Ay no, naglawas ka. Amaw, no apay akala at abimak nang da. Gapaw ta naglako iti droga nila kay na. Tila ibagbagam mo. Anya naglako iti droga. Katwan mo. Ay na, adda tinawid da anarawa adaga. Mamati ka mo. Ti kunam kit day. Nagbalin a holdapper ni pare Berteng. Ay agtala ka man, mare. Apay ay akas na ka. Idi agrigrigat da kumari Juliet. Permi akinat katawaam ida. Itatabimak nang da, madilat tamat tiriknam. Ay, siyak ti patsyam. Adda ayamat bumak nang itikas takabiit. Saan ka unay, mare? Kita day tabuk mo. Saan dan ngagtubaw, kapo itikas nga ugaling. Isunsamot akat katawaan na. Kawan, nagkalbukan, kapo iti kinauyaw mo. May kami bimisita dito daan abalay mi, mare. Ita kayo lang nga umaymanan, amaray. Tadamat nga minan negosyo ngas asikaswan mi. Ay na, sabali at talagang tibak na nga. Kat, kastala ti biyag adalatamot dumurasan ti tao. Kat, kumusta kayo mutan ngay ako kumarik ditoy? Dayta kumari tati saan latang agbalbaliw. Amok
Kastamat ngagnanayon dayta. Kat ibagak dayto ikan kamare. Liklikam dagiti ka aruba asaan anaragsak, nurumang ay ti panagbiag dagiti ka aruba da. Ay, dayta talaga ti aramidok, Mari Juliet. Adaywa kun dayta ako maritan. Ay na, baknang dan talaga. Ay, lakay, kaano tangatamot ang makagatang itikas jay kapintas alugan. Jay lugan da Mari Juliet, kun pare birte. Ay katwan isumat jay lugan alimabas. Saan mo nga arapa-apan ang maadaan itikas jay lugan? Palita ka ba ilan? Apay abimak nang da. Ay, adda illegal nga arami dan niya. Anya nga illegal asasawang. Umapal ka lang, iso ka sa tibagbagam. Siyak pa'y mat nga adda arapaap na abumaknang, tisaan abumaknang. Ay, marurudak! Ay! Nini. Apay tayong purwak mo kanya nagitig mo anasnas. Makaungot ka? Apay anyat basol ka? Nukas to'y lati ka ba ilak ang maipaay abiyag? Apay nga min abimaknang da Mari Juliet. Gapo, tanaanos ka na singput da. Saan da ama nagapal akasken ka? Naragsak da, no rumang ay tibiyag dagiti ka aruba da. Ay, Jack Maklon da tiyan na pasamak. Ay, agmauyong kansan. Kayat ko ti bumaknang. Na? Kayat ko mat ti maadan itulugan. Kayat ko ti mansyon abalay. Ay, kastoy timakunak ka. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka. Tapno umasinso ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Oh, Junicia, agpili ka nuan niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak itaang. Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, nagalada. Ay, kasta aya. Di mo kunain at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaan da. Ay na, maangot da. Si kanto lamanin ti pag-iistoryaan da no kwa. Sige, daytoy man kukod ti alaak. Anya pay, Daytoy pa'y pang-igado. agpili ka pay Gusto dagito yun. Basta laglagi pam. 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti adu ti utang na. Ay na amin ataga dito lugar tayo, adda utang na. Anya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singirad. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit aglutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nala kaalutwon, tamabisina ko. Isumat lagayam awan man to pay tila ko day di abakla tadi nagkulbot mat day to'y karne. Ay, nakabubutan. Ang mga numatukol dayto postisaw. Jakto pa'y mangalngal. Ay saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot anangan. Ay sus, natukulan to'y postisaw. Di akin nga to, wano akin baba. Dayto aking nga to. Ay na, kasano akon ngay ang makaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junicia ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kasta ka. Barang sumrak to ayon ton bigat. Barang tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalata ipatarimaan ija dentista de tapos tiso manang. Adaya kwartak. Basta surutom di imbagakan kang aramidang. Ipigkat ko babaan itiglo? Ijay tenga tapno agdeket dang. Ay naskan garod nga inayadak. Basol da bakla. Nagkulbot mat gayam jelako na karnay. Ay! Manang! Naipatak ti pustiso! Ay unay kamatan.
Di mula inan-an na danon. Kita man, ad-adan anaperde. Nagbalin mo tin alima. Hayawanan, jakon may pagkut. Anya nga itatiramido manang. Nagrigat mo ti kastoy. Nag-text man na ni Ma'am Junisha. Kahit sumarak ka naon. Saan pa'y kano? Awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagag to no apay. Amangan no adda ka sa pulan na kan ka. Amumot day jay agayim mo. Sa bagay. Amuklat na no anya ti kasapulan na. Mare, Amukon, mare. kasapulak ngamin. Ay, kita akman tilangam. No awan pustiso. Nagtalna ka man. Kakaasi ak lang arudon amang kalkalob day tirupa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanom ngay ang alngalin dayta. Iyawid kun ata si daan ni ading ko. Sige irwar mo di bulbuludak akwarta. Mangantapay mo't saan ka nga agapura? Samsambuta nga ro di dentista. Agrikapton. Aywan anya. Manot ka sa pulam ay. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wen. Umutang mo't gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasaan akong amaklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ay, nagrigatan day ta napasamak. Ay, nakulbet kanu ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro. Aposteso tingipan na. Siguro bareng bayadan na adagos jay inutang na kanyak akwarta. Mayatan to yung ngipin ko. Kita man manang. Mas may mayat da ito yung jay sigod apustiso. Annadamon Wen, anya ngay, nakalutukan. Woy manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Day jay kukod ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Kat isulang mo ti addaan na bati asidaan. Inanger mo anay ba? Jak makasida iti dayta. Mabuteng akong amangan no madadaal manen to'y postiso. Sapay nagngina ti pinagpaaramid ko iti dayto. Ay, oray ngamin manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang? Saan sama ngamin apud no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada nga iti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amakmakan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayadan aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay na kanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos tisom. Ay katun amare, jaket ipasikatan. Agam, kasla nakayelyelo mat dayta. Ngam tay sigud apostisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapu iti kolor ti postisom. Mabainak samot ten nga agsao. Manot binayadam iti daytangay. Imbayad ko amin jay inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amukla amapan ka iti dentista. Enrekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Jak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakas ta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing ti sungbat mo. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan.
Kasano ngay ang makaisuro ni Mang Junisha, kat bungal sapay mat. Ay, addan pustiso na. Impakita ng tupay kanya. Ha? Apay nga rod ngay asaan nga agsao. Mabain siguro nga agsao Ay, yelo mo't nga minti kolor dya impaaramid na apostiso na. Ha? Sapay nagngina. Ay, unay mat daytan. Jack amo, no anyat aramidan nan ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wan, kas lamais nga rod ti kinayelo na. Jay yellow corn? Wan, nakarkaro pa'y Itayak pa'y abusina, ngam awan ti mangilukat itiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlamangan yun sa amat ti utang yo. Ni manang ko Dionisio ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat nga itangal daw nga umayak ag singir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper cool bat mat dyan pautang mo kada kami? Anya super duper cool bet asasawa mat. Uray lang nagudwa di pustiso ni manang ko. Nalpas yu asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit deng. Yelo ay ang agpaiso dahi ito nipon ko. Manang. Ay, unay ka matin. Makapakigtot ka mo. Anya ter aramidam dita sangwana ti sarming. Imbaga nga mingyay ko teacher ko, ay yelo ka no dahi ito nipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kitaag dito isarmain. Di mo kaya ti yelo ang ipan? Asino kumangay ti mga yat iti yelo ang ngipan? Ibagadan to pa'y asa anak nga gisgisigais. Kunada mat, mas healthy ka no ti yelo ang ipan. No pasukatakday to ngipon ko, aggastosak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Un nga rod, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samo day jay. Umay nasingiran di nagkulbot ala ko na. Isumat ti kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samo day to pustiso, peke. Ay, amin langan, peke. Ayan na ngay ni ma'am. Napanagisuro Sanin nga gawawid? Di na kaya tabayadan ti utang nga? Hay, nasurok asangaribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita. Talaga mo't peke, dyan pautang mo kada kami Idarum kayo iti kastang ibagbagayo. Pir-pirgin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me, Ha? asino ka? Bawal ti bastalatan sumarak dito iskwilaan may. Kasta ka disi? Anyam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junisha. Wan, apay. Umay ko singiran jay utang na akarnit baboy. Adda utang na kan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang-adubo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga min ti agpastrak iti outsider. Asino day di abak lang agsingsingir. Am-amo na kamot ka no, ma'am. Adda ijayruar. Dayto apanagropro pa, agutang iti kukod kas kadapang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diyan lamabainan, adamot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. Saan na kadi apapanawin ase? Kahit kulang mo't ang makasarita ni Ma'am Junisha. Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang na kan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy, di uray pakita ken katilistaan. Ay, saanan? Pumanaw ka kit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mo't nga rod. Hoy, di na matamot agbayad iti utang na. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino dyan nagpukpuk ka o Jerwan?
Jay bakla nga umay agsing-singer. Utang ka no ni Ma'am Junisha. Adamot utang ni Ma'am Junisha kan kwa na? Isumati ko na. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junisha at da utang na. Ay ko, adamot utang na kanyak. Nakabayad sa mutan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta amasingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-serbi na a teacher. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Amo manang no anyat impukpukaw di nagutanga, mabakla. Anya ngay? I will demand her, kunana. Ay, talaga nga awan amo day abakla. Rung day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o may agsingir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan, saan apaglibakan? Nagado ti babayadak. Jakon amo ti unao. Ay, saan anasayad day ta nga imahem? No maamuan dagiti tattao, at di mo amo ti agbayad iti utang mo. Wan nga rod. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetarem dagiti dadduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na timang respetar iti pada na a tao. Magunod na matinaan anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Ti utang, rumbeng abayadan, saan ket apaglibakan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nay, asino diagkat katawa? Ni tatang. Maaramid na pala ang tagkatawa. Ay, Joy, ingka itarimaan dagiti pinalingke ta ije kusina. Tamapan ko man tanday ta tatang mo. Apay nga ungtang manon. Kaasimot ni tatang akanayon ang maungtan. Ay, ingkakit din. Oo, bagkatom da ito basket. Ay, Magnaw! Magnaw! Simbang put ka ba kahit? Ay, katawa ka, katawa. Makaparurod. Di ka gungat Apay, dakos na katawa ha? Anya aya tikat katawaam. Kaskal agballa. At katawa nga ro, dahil ito'y mabuy-buyak itipis baok. Na, Kita man, tap nagkatawa ka ba? nagpalod ka manan? Apay, kaguram pati pa nagpalod ka. Awan lang nga rudan makukwarta tayo. Ngam gastos ka la gastos. Anay ko, apay nagkatos ka ngay. Kurang mare. Kurang at talagang ti sangaribo ang pagpalengke ita apanawan. Ay na, manumot laeng ay timagatang na day tagatad maray. Isu nga rod. Ay, jak pa'y nakagatang iti bagas. Kasano ngayon ti allowance dagiti ubing nga agis eskwela? Talaga arumigrig at ti panagbiyagan maray. Wen maray, isu nga rod ang mariribo kanak. Na, paka-stressam ko ma. Kat adang trabaho ni kumpare Magno. Adda nga agpay so trabaho na. Ang kurang matlat ti sweldo na. Tanagadu matlat ti paggastusan mi, ije balay. Ay, kumay ka ba kahit buya taman iti pelikula? Aksyon ko naman. Buya ka la, buya! Apay tayo nagdup mo. Agtipid tayo iti konsumo ti kuryente. Tani, dakkel tumanan ti babayadan tayo. Agungot ka man ako nakaon. Basta awan ti agbuya iti TV. Sapay agbuya kami kumakanya ating ko iti TV. Ay awan! Ay, ilak kuntupay day ta at TV. Wow! Ay na? Puri ito at tilapia ti sidain ko naman. Nanang, apay amay may samot a piraso. Wen tapaggugudwaan tayo. Anya, paggugudwan. Manutay nga gugudwa. Upat tayo.
Ay, agasim may. Ay, kukwak dya ulo. Nana. Kukwam mat dya ipos, lakay. Apo, ipos at talaga. Anya nga iti sidak dita ipos. Dya ipos kan ka. Ta dya ulo, para kanyak. Hay, di ka nagreklamo. Ta nagrigat lang arudan ti panagbiag. Ayos, may na ako. Ay, bakay! Ayan ti electric pan. Awan, Anya nga awan. Kagat-gatan ko, hindi na palabas a bulan. indulin kon, iso adimon birukan. Ay na, kaindulin na. Kano nagpudot? Isupay abayadan iti kuryente. Agtipid tayo ita. Kasano pa makaturog na tao? Ay kat agpaypay kan ah. Ay, una yan na padang parigat mo kada kami akabalay mo bakay? Nay, nakariing kamot gaya man. Ay, good morning, my love. Una, nakaringa ron. Kita magtimtimplak iti kape ni. Nagadumat tanday ta kapingaing kabil mo di tatasam. Ado aya. Kalaingan na laeng. Tapno naingil mo basit ati kape. Kisayam day ta. Ah. Nangin ati kape. Puati kape nasken ati piden. Kisayam ko na. Oho, dialag kapkapen. Nasaysaya at pay no di kan agkape. Baka pati asukar tipidan. Indulin kon adya asukar. Anya? Ay, unay kan. Wala, tasid-sidaon ngamin dagiti ubeng. Kat no nagngin ati asukar. Umay kan mangan, pari magno, aldawin. Ay, una niya. Pakal daw kaya man. Umay kan Tapag ranudan ta, dayto impabalon kanyak ni bagat ko, akarnit baboy. Ado dayto, Ay, imbagkan ka tapagpabalunan na kanibakit mo itinaimas ay sidaan paray. Kat no nadagsan ti trabaho tayo dito yung construction. Kita ma. Day talati sidak. Nay, apa nay? Awan mo't makita ka sida. Inapoy lang mo't day ta makitkita ka karga day ta pagbalunam. Adanay para ba nga asin pare? Asain? Ay sos, may blood ka di na oras no kasta paray. Sige, agtugaw ka, tapagbingayan ta daytoy si daag. Anya nga iti pamigsam nga agtrabaho, no asin laang ti si daag. Apay ta nagsip nga titi balay. Apay brown out. Joy! Buyong! Ayan yaw! Ay, adada ijarwar. Apay nagsip nga titi balay? Ay, awan ti agsilsilaw. Na? Bayam anasip ngag. Anya? Ay, rabiin? Ay, di tayo kagsilawan. Nangina ti kuryente, lakay. Ay na, amo ka nangina. Ngam, pati ka di silaw. Di mo kaya't amaion. Ay anusam tinasip ngat, taawan pagbayad tayo iti kuryente. Boring matitibalay, tatang. Bawal tagboy iti TV, bawal tag merienda, bawal tag sida iti naimas. Ni man nanang yaw. Mapan kami silangan agyan ija ayan dalolo kan lola. Imbag ijay, taado ti makan. Ay, panawan da kami kaninanang yaw dito, balay. Imbag ijay, tanawaya kami nga agbuya iti TV. Ay, oras siya nga rod ko makabuy-buy ako ni titibay. Ayan ni nanang yaw. Mapan ka no maturugan. Anya? Anya pa ilat oras? Maturugan na dagaws. Kastaman ti kunana, tapno makatipid iti kuryente. Paturugan na kami mo't nga rudon. Nagbasa kay pa imot iti leksyon nyo, Sayang ka no nga rud ti kuryente. Ay, madiday to yan, nga aramida ni nanang yaw. Tatang, itulod na kami man iti balay dalulok en lola inton bigat. Sabado mat inton bigat. Maray, anya ter aramidam dito ilikod ti balay yo. Agsungrudak iti kayo, tadito yakon nga agluto, maray. Ay na, nagasukan agsungrod ka. Ay na maray, may ibusan, di paglutlutuan mi agasol. Iso nga anusak ti agsungrod. Apay, talaga nga awanen kwartayo. Adda sweldo nila kay ko, ang kurang maray. Iso nga rod akas tao na iti panagtiptipid me.
Isumit lagayam ang nagsipnget dito'y balayo iti rabi ay. Kunak ano pinutdanda kayon iti kuryente. Ay na, agtip-tipid kami laeng, mare. Ay, uray tupay makan kat agtip-tipid kami. Nagasok! Ay, apay anasok. Apay mapupuran ti balay tayaw. Ni Nana, agar aro ni Chirwan. Ay sus, sumbrek pa ti unag ti asukan. Ay na, aglut-luto ang ijarwar. Apay nagluto kay Jerwar. Tapno makatipid kayo, ah. Ay na, hindi mo makita nga, guyag kami amin ay. Na. Ay, anusan nyo, ate asok? Anya lakit day, para asok lang. Mapan kami langan ka ni ading iti balay da lolo kan lola. Tatang, dito ipay labalayo dagiti apu ko yaw. Ay katuna, Maburing da nga min iji balay. nasaya at mait, no dito'y dapay laang agkabsat, tapno at dakadwami hininanang yaw. Ay, win tatang. Uray duwang aldaw da dito eh. Ay, ayan nga ni Joy. Kasangsangpot may pailang. Awanan iti abay kaw. Kano na panadagos ijay salas, kat in-switch nan titibay, mayaten ti bubuyaan da. Ah, ay, saan na kita makabuy-buya iti TV iji balay. Apay asaan? Iparit ni Bakit. Agtipid kami kanaw. Pudno, anarigat ti biyag ita. Hanggang saan mo ta mabalin at tipidam amin? Sa bali mo ti panunot ni Bakit ko tatang. Tay kunadang arudain. Sana baling awan kwarta. Basta naragsak ti pamilya. Ay, tatang, ayan tay bike yaw. Us-usarin nyo pa ay. Sagpaminsan naklangan nga agbisikleta. Apay aya. Bulude man. Pag bike ko man. Hingkala ni Jelikod ti balay. Hindulin ko ijay tamang ano takawan da. Amumatain. Gapoy ti kinariga ti biyag ita. Adon dagiti agtatakaw. Apay, awan samot dagiti kabalay mo di tabalay maray. Ay, nilakay ko, nagsaparimwar, tamapan ka na agbike. Dagiti mo't anak me, napandaim yan, ijayan da katuganga. Di agmay may sakang araw. Pinanawan dak mutan. Di pa'y kat nakaulimag di tabalay yaw. Anya pa yan ngay. Ay ka maturog ak nga agmalmalem ah. Agbuya ka ay iti TV. Ay namare, sayang ti kuryente. Jak to pa'y agcha-charge iti cellphone ko. Tamasayangan ak iti kuryente. Awan lat liwliwa maun. Ay, baybay amon day taliwliwa. No gastos laeng ti kasukat na. Ayan na nga'y tiragsak mon itibiyag no kasta. Idi pa'y akayat kumot ti agbike, paray. Tanay, lumukluk magdataon. No siya, agbay ka ka maburing ak iji balay may. As inumat nga iti saan amaburing. Kat no bawal amin ako nam. Pudno, paray. Ay, ibagam akan ni misis mo. Apa anak ah? Iso abay ako? Sige nga ron. Ingkagbay ka paray. Ay, uwan paray. Angam, kita ma. Ado ti dadakal alugan, di ta highway. Lolo, nagmayat kagyan dito balayo. Naragsak kami kani ading ko. Ay nasaya at ano naragsak kayo adwa kini ading mau. Ni ading kumot ka no, ti sumublat nga agbuya. Tas sa bali mo ti kayat na abuyaon. Kasta, agsinublat kayo. Tapno sanyo apagapaan ti remote control. Lolo, kayat ko tiyak merienda. At damakan ije kusina, yung kaagala iti ka na mijay. Ay, aguray, tamapan ko damagan ka ni ading ko, no anya ti kayat na. Mada Diyos ijay, agtimpla kayo no kayat yaw. Ay na, katawa manen akatawa da ito ataon. Ay, anya man nga tantikat katawa na. Ay, Magnaw, nagsardang ka man nga katawa? Ay, di na pagsardangan ba kahit? Kaya't ko naragsa ka kakanayaw. Ay, nagado a problema dito balay. Nagado a maaramid. Ang maaramid mo pa ilati ang katawa? Amin na tao, ada problema na. Ada ayamot awan problema na. Sika lang mo timang pagpadakkel iti problema. Anya ti kunam. Jak amaw, no kaya't pa nga gawid da, giti anak mo diti balay. Maburing da, tanagado ka mo ti bawal.
Kaya't ko lang mati makatipid. Pudnaw anarigat ti biyag, winay. Ngem uray no kasta. Naskay naragsaken tayo ti bagbagi tayo Maaramid mo pa ilang tagragsak. Awan lang arod kwarta tayon. Panawan na dito, itakayat ko tinaragsak. Na, Agkatawa nga agbuya iti videos dito iti Facebook. Di nakrumbeng alapdan. apay ngay tatang, tasaan mo matan akadwa dagiti anak ko. Isu nga ro ti kayat ko nga ibagaken ka. Tadi dametan kayat ti agawid dito balayaw. Ijay da kanon balay nga gyan. Na, naglulukon dagi jay nga ubeng. Maburing da kano dito balayaw. Apay aya nga main. Anya ti mapaspasamak dito balayaw. Saan da kano makapagbuya iti TV dito Awan pa'y kano silaw dito balayaw. Saan da makarami dito assignment da. Kwa, tatang. Imbagak da ito yan kinilakay mao. Ngam ulitak nga ibagakan kawinay. Sana bale nga awan kwarta basta naragsak ti pamilya. Uwen nga ro tatang. Naamiris kumat dayta. Umisam tayo latta. Ruray ka sa no ti kinarigat ti biyag. Tano naliday ka. Ad-adda ado magsan ti panagbiag. Rumwar ka manan, lakay. Inakagbay ka, tawa mo aramin dito'y balay. Pati pa nagkatawa ka, ibawal mo may. Na, ay, mapan ka manan agbike. Gaway. Anyang iti aramide dito'y balay. Bawal ti agbuya, bawal ti agkatawa. Ganun bawal mo aminayin. Kwa, kunak kuma, amapan mo sukunan dagiti ubeng. Nangag mo timbaga ni tatang. Saanin akayat dagiti ubing ti agawid dito'y tamaburing da kanaw. Lakay, kasukunan idan Ipilit puntumit ti kayat mo. Kat pudnumot nga min nagburing dito'y balay. Maburburing ak tubay. Na. Sige! Panawandak nga rudan. Panawandakan. Napaisangit na. Nagdagsin lati din ti lubong. Ano kastoy? Nagrigat lang aro din ti panagbiag. Agsangit ka pa Sandak nga mina na kay kayat. Siyak pa'y nga ado. Ti sakripisyo na iti da iti a pamilya ti Guranyaw. Sige! Pumalaw kayo aminan. Bye-bye andakaon ngagmaymaysa. Ne, Maring, nakaisam ka mat itang aldaw. Ay na, kastala ti biyag amare. Naragsagak nga men. Tanagawid dagiti anak ko. Ay, kat nasaya at ano kastan. Ay win mare. Madamada itang agbuybuya iti TV. Kadwada ti amanda. Naragsak ano kasta, Maray. Win mare. Kat agluto akano iti merienda. Iso ama panak man dita kantina. Tagumatangak iti lutuak. Ay, kat mangtad kantuman mo't nga rod, Maray. Win amaray. Basta sika. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Sana bale nga awan kwarta, basta naragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, lutluto ka pa na yun, Surayda. Ay, wan tatang. Merienda day tulot-lutwag. Ay, inkiwar samay. Wan tatang. Tay paborito. Ay, nagmayatag ta. Ilutlutuan na iti paborito ko ang merienda. Inkay agtugaw ijay salas. Taikan kayo inton madamdama. Wen, pasurutam iti naingil akape, Wan tatang. Di ka madanagan, takaingelak. Ala, inkagbuyan iti TV. Ay, nagmayat ti adda anak na anala, ngagluto iti inkiwar. Nagseksi matan ni Shirley Bayaw. Sa katag short pant pa, hinulo maabas di ta kalsada. Kat siksi gayam, di agpasiksi. Di naktatampansinan Bayaw. Kasanaw, kat nakapoy ti diskarte. Kidkid dayak mat Kid-kid dayam, no adayaw.
makita na nga raw. Ay, managbabay nak na minubalasang ti kasangsangok bayaw. Ay, kasano ka nga ron ngay amakaaram no kasta. Ay, bayaw. Makitkitam day tamagmag na dita kalsada. Nimot surayda day ta. Ay, nagsakit ti mata. Ne. Umay samot dito'y balay At damot igam na. Ay, makansa bayaw. Kita mo. Ay. Jack kaya ta sangun day ta babae. Umay talaga dito'y balay, bayaw. Ay, ingkasabatan! Hello, manang. Umay kayo man ikan iti merienda yung ngayong kiwar. Ay, thank you, Surayda. Nagsaya at kalakit din aya. Napudot pa'y dayta, manang. Ay, wen. Aguray ta ayabak ni Lakay ko. Lakay! Umay ka man ditoy! Apay bakat. Ipan mo man iji kusina dito kanan nga inted ni Surayda. Tani, nagpudot. Ay, katuna. Ay, Surayda, umunag ka. Ay, saanan, manang. Regards langan ka ni. Amumon. Ni Guryong. Un manang. Jay crush ko. Aguray man. Ayan na ayan ni Guryong. Guryong! Awan samat ni crush, manang. Awan sa. Napansa na ki basketball. Sana bali, manang. Makitak tumutlakan ni crush. Umunag ka, taurayam nga gawid. Saanon, manang? Taada pa'y aramida kitya balay. Sige nga, Rod. Thank you, iji inkiwar nga inted mo. Sa uulite. Uy, bayaw. Nagnanam da ito inten ni Surayda nga inkiwar. Nagkilnat siga. Ay, ramanam Ay, Jack kaya ta ramanan day ta. Ramanam nga min Inted ni Surayda dayto, iparakan ka. Nungay at dagayuman na. No, syakla amay sa. Mas may mayat no ni Surayda ti asawaam. Anya? Ay, pakpakawan mo na. Una, tani Shirley ti kayat mo. Ni Shirley? Di nantupay mo ti agluto dahi jay a babae. Kitaam ni Surayda, naglaing nga agluto iti inkiwar. Unag paiso, naimas da ito inted na nga inkiwar. Angam, kasla nakilnat samot unay. Ay, mayat. Isuday tati trill na akanen. Tatang, apay adi mo kinanday to inkiwar nga inted ko kan ka? Rin naman naklang na ikamutapos tiso ka, hindi umuna akagat. Ay. Kita am na natukulay ti akin nga to ang ipon ka. Wen nga agpaiso. Ay, naimula pa di ta inkiwar jay dwa ang ipon mo. Kasanuak pa makangal-ngal iti karnen. No, dagkasar dito ayan tayaw. Ay, masapol ang maipatarimaan day tapos tisom. Sakbay nga agkasarak, tatang. Anyat ko na. Ay, kauray ka lang naguyak anak ang nagitimbagak. Kunak, no agkasarak. Awan metnubiam. Kasano nga kasar ka? Ay, sapay la kuma, taikasarnak to ni Guryong, tatang. Anya ngay nga raw, kat saan matakayat ni Bayaw Guryong da ito inkiwar nga inted ni Surayda. Ay, kat, apay abang bantayam. Kana ko na. Kano ikapik kumaday, tainton madamdam, Ay, kanakid din, tanay. Basitin tinabate. Kukwak day ta. Inkayugi din nagtrabaho ka ni Guryong. Ay, una niya. Ay, Bayaw! Nakasagana ka din ama pa nagtrabaho. Itay ka pa nga ururayan dito sa salas, bayaw. Ay, umaya kaon! Tatang, agtugaw ka pa lang dito awan pa'y ngamin jeep apagluganan taama pan iti dentista. Apay, sa dino ti papanam? Ay, kasaritak la ko man ni Shirley. Sino a Shirley? Jay ngay kaaruba tayo sexy kan napintas. Ala tatang, dito kayo pa lang Shirley! Di naksamo nangag. Shirley! Apay! Ay na, nakita ka ngamin. Nagseksimot tan tasuot mo ang miniskirt.
Bagay mo talaga, tanapudaw ka. Kun, amin mo't nga isuot ko kat bagay ko. Win nga rod. Ay, sa dino ay at paggatgatangam iti badbadong. Apay, can afford ka kadi. Signature amin dagito gamit ko. Kat uray no ngay adda kwartak nga igatang punto. Sige, panawan kanta ni Adan Jason Doc. Bye-bye! Na, ha? Sa bali man ng alugan, tinang sundo ko ni Shirley. Linawas samot tan nga agduduma alugan timang suksukon kankwana. Ay, sa bali talaga tinapintas. Uy, bayaw. Isardang mo pa ilaan day talanlan sa am. Apay bayaw. Ninsamat suray daday tamagmag na. Kadwa naman ni tatang na. Tanya ko maita. Sumrak damat dita klinik ti dentista dita baba dahi to'y pasdak nga aramidin tayo. Di mo taltalayawan, bayaw. Ay, hello, Surayda! Papananyaw! Ay na, si gamot gaya manong. Ay, ipaaramid ko man ti pustiso ni tatang ko iti dentista. Ay, kaduak ni Guryong. Ay, hello, Goryong. Hello, kanaw. Ay, hello. Nagpuskul ti bibig dito yung babae. Sapay uray laag parang tigugot na anang isi. Uy, bayaw. Isumamot Pakpakawan. Ibaganan tupay akayat ko. Talaga gaya man nasingpat ni Surayda. Agasam man lakay, kinadwaan na ni tatang na nagpaaramid iti postiso na. Ijay ilay. Nakita mi nga rod kan ni Bayaw Guryong. Ay, ha? Kita man laang anya. Nagkita naman kan ni Bayaw Guryong. Anya, Bayaw. Ital na ka man bayaw. Matamaak nagtitext ka ni Shirley. Ay na, isardeng mo na teksan da dya Shirley. Tag di na magan dito yung lugar tayo. Anagadugayam ti boyfriend na alakay. Ay sos, pagan anong nga itikas ta klase ti babae. Gagangay tinapintas iso nga do ti agaram kenkwana. Kano tinangag ko chismis? Kat nausam kano itila kaya baknang? Kukwartaan na kano ida. Ay sos, dayta ti made. Ay, no siya ti baro. Ay, nilangan Surayda ti armak. Na maabalasan. Ken nagagay. Ken nalaing pa nga agluto iti ingkiwan. Yes! Naisend konti message ko kani Shirley. Anya, ngay nga tatilutuwak nga ipadigok ka ni Guryong. Ay, jak mao mga ilutuan ni Guryong. Aging gaamat nagterik na kanyag. Jay manok atarakon ni tatang. Anya nga tanot tiliwag, kat iso ti ilutok. Sagpawak iti papaya, kan bulong ti parya. Ay na, sigurado lakit ti magustuhan na. Ay, wen, inak tiliwan ti manok. Ni mo Shirley day ta lumabas. Sa dino man nga tan ti papanan na. Ay, naka-shorts manan. Sa balimot manan alugan ti mang sundukan kuana. Wow, sumunga din ni Shirley nga ayat ko. Katunay na nagseksi. Goryo, Ah? naawat ka di mensahe. Kunam nga kita ka dito'y kantina. Imbagman tayo may ka, Shirley. Nakapimpintas ka talaga. Kaya't mga ag-date, Iso nga roda nagteksak. Ada kwartam. Ada sa nga ribok dito. Sang sangaribo. Ha? Surayda. Anya ter aramidem dita malikodan mi kini Shirley. Narod nalabsan ka laang nga agtiltiliw iti manok itay. Ita, adakan dito'y kantina. Ay, umayak la gumatang iti Ricardo. Ay, gumatang akman iti Ricardo. Saan dito'y ti pagtungtungan taguryong? Kada da iti pangit asuray dang.
Nagaduman ti karaidak ang naragrag a bulong dito arubayan nun. Ala, manang. Nagadumanen abulong a karaidam. Wan nga raw dating ko, babanugak manen Isunto manen ti pagsakitan ti sikat ko. Nakaigamak mo't iti walis, manang. Agkaraidak mo't di taarubayan, may. Kastaya, ay naggagat ka man. Ay, adala kayat ko nga ibagakan ka, manang. Anya dayta? Ay, bagbagaam ko man ni Goryong akabsat mo. Taapay? Kat no nag-date da ka ni Shirley. Isumot lagayam nga iti pa'y kalman nga awan. Kat nangag ko titungtungan da maipapan iti kwarta. Ay, amumti ko na ni Shirley, manang. Nga niya? Kuna nakit din. Ako rang kano jay sa nga ribon ni Guryong no ag-date da. Ay, kita man dayta. Talaga nga rup-rupa kwarta dayta, babae. Ay, wun manang, kukwartaan na ni Guryong. Ay, agawid laang ni Guryong ta talaga makangag kanyak. Agyaman na kiti panangidanon mo kanyak, Surayda. Agbalintuki din a biktima ni Guryong. Eh, wun manang, narigatan. Masigurado, hut-hutan na laang ni Guryong. Guryong, nasaya ata si Mang Potkan. Ni bayaw nga, manang. Na paano nagtrabaho? Nagapuam? Ket nakiditak mo't Mano ti binayadam iti dayta kadate mo? Ni manang may, tilay bagbagana. Awanan tay sweldo man nagrigrigatam iti makabulan. Tay nyawat mo ko ni Shirley amen. Anya, nagkunakan ka iti dayta. Ay na, saan kan nga aglibak pa'y Guryaw? Amok tinapasamak. At nagipulungan niya. An-anwam ti babae akas ka ni Shirley. Tila surusurutan na, basta da kwarta na. Manang. Ay na, Guryong, an-anwam ti siksay no darling ti everybody. Nay, abayan bayaw. Asino ay ati awagam. Itay payasan ka makataltal na. Awan, bayaw. Umay ka, aday pakitakan ka. Anya dayta. Umay ka ngamin dito Nalabaga mo't akot si dayta. Itakla nga makita dayta. Ni Shirley tinakalugan dita. Uy, bayaw. Ket amom no asino ti baro apapa na ita. Kaslamat la kay jay driver. Jagbak nang nga opisyal dito lugar tayo. Ha? Idi na minsan alawas. Pulis abak nang tisimurutan na. Ita, politiko mat. Sapay iso ti awagak. An-anwam ngay ti kasta a klase ti babae. Baro ka. Nagadaw anasaysayat ababalasang dito lugar tayo. Ngam ni Shirley. Kabarbaro ti pustiso ko naman. Ure ikagat ko iti karay ka iti manok. Sana matukaul. Sige, tatang. Agbusog ka, anaimban. Ay, wag gayam. Nangalaam nga iti manok nga ilutom. Basta mangan kalatan, tatang. Ay, saan ka adamag-adamag? Sa bagay, inlasin ko gayam di itip ta iso ti isa kurom kadag iti taraken ko aman ako itong madamdama. Ay, wan, tatang. Bilangan man numano tinagbati ang manok kaw. Wan, tatang. Sige, agbati kayo pa dito yan. Ay, papanam. Apay day ta nakamalo ko nga awit mau. Ipadigok di ta kaaruba. Ay, nagsayaat ka, anak. Ay, isukay. Nga doa ka aruba ti mga ayatken ka. Kat sapay la ko ma. Taayatan na ko ni Guryo. Tayo mo tante pa nagkita. Nabartasak sana. Nakamanuak mat nga minabutil niya tiarak. Mayat gam. Tiginom. Ang bisita.
Sino deta? Hello, Goryo. May kaikan iti sida. Ay, apay ngay narakop nakmatan ngay. Ay, mabitlang. Ay, maibal lang dahito idigaw. Nagpintas ka, Sulaida. Sikan sa amat, hindi ka pipintasan na balasa nga nakita. Ay, na. Imbaglakit din, tanabartek ka. No, kaya't mo, kasartan. Ay, Ay, Manong, nagkasar kami kini Sulaida. Ay, Nagbiit magtaon? ay katuna. Agkasar kayo ni tigabitan na panawin. Ay, aguray ka alakay. Tawan pa'y mo't partya na babaw. Wunan, bakit? Tapno agkasardan. Kasta latibiyag ah. Saan kan nga agriray? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. An-anwem ti sexy no darling ti everybody. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag!